Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpenyo terik matau bena jembang arhajar arpo, usordar jong kesnong sangshong, uba Ambrose Marwen. Ulah kentu ya ke sorkar jela bakadai bansiono ya ke bahak kinong balasngi ki bampat register yala de hakat nat labor bat ki balayo pat ban register yala de hakani kapor badan ke lockdown kombalap tha da ke sorkar. Nagaliang uni usordar ulai tu bahadian balami hakilat patai kubor baka sorkar kadap siu khat saus pat tingka na kabenta artayo bat ban siu pendap ru saya ke sitayo ke balong ru katayo ke balai kipat ba kilawan ban keli na u ba balai maki pat kimpat yo kumta kani kala pelong uni usordar ban panjang pensai na kinong tre jong katnat labor ha West Castles District ki badai pet ya ke Mairang Civil Subdivision bat ke bala pensusi kalong ba nakaliang jong kani ka office ru kala itu ba kam dan jik TBA halor kani ka kam uba Ambrose Marwen ulai thu ru ba ulakali pertaulam ru na ki weipat ki sordar snong jong kani ka than ki ba bapo ka Mairang constituency bat kat ki balayo banyakren kalong ba makiru kimpat yo adu menta ya kani ka pisa ka basa harian ba ka sorkar kala penbena lingba deputy chief minister ba president tinsam bakan yarap hak wede bakitu 16 ni kim ki bom pat shimla register bakila ban register bakatna labor ban nagaleng sorkar kalapun bana bakan yarap yeki hakilaitli ki face kata kalam hakilait tayo tenagaleng ke jongi kum kinu yang alam shnam ngim shimla shong klikti wot mina thau kilat kilinti ban pendap ika kerten ke jongi bat ban pen register ru bat katna labor department tinre ke basmusi ban ang kalamba hadu menta nimpat yo watat tang sitingkaru hakwede bat kane ka benda kata kalam baharian bangi yo i lingba ki lat patai kubo baka sorkar kaladap ban seo hakwede yo ka phase 1 bat ka phase 2 kabasa kamnong sa ka phase 3 tenagaleng ki paiba nong syong snong kamtam ki nong belasi kilawan sengi ki nong yalam snong banbo ke jingli yengi ki nong yalam snong hatu balai pat mangi nimpat la ban yo hakabide bat kane ka baha ka bak sorkar kalama tenagaleng ke jonga kum unong yalam snong hakum kene ka por ka baki paiba ki wan ban ya ke jing'e ke baki ki ya kendu wot ngalafun syakatna level department bat hakaju kapo ngalayo ban yakran bat inspector jom level department jom ka Mairang subdivision nagaling ke jom ulai tu ya ke ke jingsisya ba hadu menta nagaling ke jom bat ka office jom ka level department kimsim la yo ya ke information ka batikna lakila dep sio kumbaki yo i hakalat pathai kubor lani lak ka sorka lingba katna labor department kala accept ni am hakabide baki kerteng ki jongki ru kam simlong ka ba clear tenagaleng ke jonga kum unong yalam sinong hakum kini kapo ngamban se bat ngam hon ru ban cukut tang halari ngapun hakabide bat ki wei ki sinong ki ba marjan hakani ka Mairang bodon hakani ka Mairang subdivision bangli lam hakabide bat kani ka benta katkum ke jinyo ban yakran bat ki kattu katni kisnong ka jubab kolom ba kitu kisnong ru kimsim la yo wat tang sitinggaru tenakalem ke jonga kum unong yalam sinong ngasngo ba kala dei kapor bangan mi syakma banyakit ya ba alam ya ke jing'e ke ba unong belas ni ya kendu hakum kene kapor bang midon hapo ka lokda kala dai kapor ya ke sorga bakan simkria hakbe dai bat kene ka benta bat lada katkum kalak pathai kubor mangiyo i bakla dep sio haki artli ki face te hatu ya ka dong bat ka tang ki jongi lani yangi hatu ngimlong ki babet banyo lam yakani ka bha ka ba sorkar kalama lani phishumot ban penbe tang hakila pathai khubo
kiba piju melen ban mi reki kampat niyo iba lanu ru kim seso tinakalen kejonga kumunong yalam hakum gani kapo na kenduru kamtam mi amle jongani kadong ba kathan bakin simkhialam hakabide bakani kejinge abo patba wi kendu bat hakaju kaporu ngabu kejing kentu ya ulukar amle jong kamarang constituency uba amat ba dendo ubalong speaker jong kiying dor ba thoan jong kejela ba un simkhia hakabide bakani kejinge abo patba wi kendu ban kentu ya kasorga bah kan polite no wood hakabide bat kani kabha jom pinong belas ni bat nagalem kejongi pinong lam snong ni ai kaburom hakabide ya katnat labor department kabala simkhia hakabide bat kani kabenta nama nagalem kejongi masun penpena ya kani kabenta nagalem kejongi ngila pun hakabide bat katnat labor bat nagalem katnat labor kala asigun ki information bat hakaju kapor kala ai ka format bakum nungle khnang bangila ban pen register ya ka kertang jong pinong bala khnang bakila ban yo lam ya ka bha ka bakiwai ki yo